Kaseng Nyautrap Youth Council Lakse Area Unit harengkat kejing senran lang daki noyelam jangka HYC Nongstrand Circle bakentup yu President Samla Reddy Fernandison mentakasngi kilalit bani kendo yu Executive Engineer PWD Road Nongstrand Division West Khasi Hills District ban ujor halor kejing sakut kejing penteri ke Surak Marngor haduk pelut kabadan kumbasau kilometer AA. Nakaliang jangka seng kalapan pauru akmat executive engineer baya ketika surak lasdang nadu usnem arjar kat kendai Henry kabasngausi kalong bahadu ni usnem 4 lak setiaban pendep. Kumta nakaliang kaseng kala dawanu executive engineer baun betha yu contractor baun pendep no yang tiga kampas sateng. Nakaliang executive engineer ulakular hakmat kidukot jangka HYC baun shim kiai ketika kam hakaban nakaliang jangka sengru kan sepet perman nada kam urlong kat kumbalaya kut kaseng kan shim dekiwe kilat kilinti namar kumbalong menta ketika surak amla syubanyat kali Henry habapai kipor bampat tre ketika surak dangdon hateng-hateng bagi kali kilak banyat nalor kata kejing tre torti kalong palatpot. Ini kum ka HYC Lakse Area Unit harin ka jingi senran lang jong ki noyalam jaga Nongstrand Circle supaya ready kum presiden supaya yana skam rotatiang kum general secretary di harin mangi wan man ya kendo yau ii angkat USDO jaga PWD halor kajing pentrai torti buat kajing Islam pelat jong kontraktor bawa putri ya kasurak na Marngor sya du sepuluh ke badan kumba 100 kilometer 100 kilometer seteng di lak kumba sansnem ini patiau kor kompentrai kadang long tang kumba sanpau lan sispa meter kejeng lak ban pendap jong kontraktor ya ketiga jeng pentrai di nakaliang jongi kum kaseng idon kejeng sokia ke bajur wangi pek ya ki nong jong ketiga dong katany nomor katno hi sangsat nak beta ka kit kaba kamta makapang ka sistem mentalai kapor mensua kikali kidang lak ban poy syadu sosnong pelot ndai mentalai nadu bak me kontraktor la pentre ya ketika surak la satang kumba marsiteng kalau nang pensni susu ya ka surak kabarim mensuaru di nakali yang jungi ngimla ban supet tang kijong ki khmat ndai nya ban mi sakmat kum ki sipai ki bapet nak menta ka bahaka miat jong ka imlang ka salang kidong ki thany bu per jong ka briuh nyau trap kumju ka banangkong ngi de ban pet ngi de ban khmi haki dong ki thany haki snong ki thau nak benta ka jing bit jingbiang jong pajba ka imlang ka salang de ta nakaliang ka jongi adin mangilayo banyak keren batu executive engineer dekat batu SDO ngilayo ka kubor ka babha lese nakaliang jongki kila ai ka message changi ba kin sale ya ka badon kam harkat kaseng te ya ka bamenta nimpatla ban pensai ndai ngin senang yai budin ya kini kam ba nakaliang jumi kum kaseng ila dawaru ya executive engineer bagi USDO bakin penbait jaga joint inspection rekat ke office nang ta kinong song rekat ki dikot jong kaseng nang bangin rekat kontraktor bangin lek ban khmi bat ban pait ya ketika jinjia ke badan ketika dong katany lekse Marngor sedu sepelot te nakat kita nakaliang bajongi ni next cam ba di officer di badai pek ya ketika surak tekin simkia ni nakaliang kajongi ngimsong pliti nginang yai budin nakpor sakpor aduk ba ketika jingtmu buat kejing anut kajongi nang ba kan urlong di tang ta kentin buat lihat boleh sebut.